Biake hima mwanchi umulia beta seni kia Ndizi TV ni kwa charagire Chinsa Ikomi chiabono maragwa basene robere waikiranu wakoletera mangana maya asenchira iyo bwenyengo kwaligani bene linde tobeto gusanga asobwamo wachakabono iga goika omoelio na bakwenda gutubwatia Chinsa mochi chimitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bakwenda gwetera www.ndizitv.net ireterane Fridah Kerubo nalio kaneke na chivi channel yogire gukira sole asenchira ya bene nere Abigail Nyanchama toska tonyegera nkwira ntorasegeke Kerubosio elinde tukomanye amange ya ODM Raila Odinga kubwatana n'umugavana wa county ya Kisii oyiboigo oromokonyi bumunyakirgo bwe kyamekyo Paul Simbarati nigo bagendete netara yabo ase Chinsemo asibabere bakubolia abamenyi be Chinseme yo wesokya asobonge naboigo kweneke bunangweli kyabale ase kyama ya ODM okwana Raila nigaberega kumochia serikali ya Kenya kwanza kubwatikana nogo konga kubugima ase boigo atuguteire ale okubulia gwe serikali aso komenta chibesa sibali bagendete kwenyorera ebibande waigoni go ayenikire bunaniga abakenya babwate egurube nyinge asensemo yo gwakana ebango asibaganire amangana yo koligererwa oya 5% funded from domestic resources tulikuwa nakopa tu 5% pekee yake hiyo. Tulifanya hiyo bila kuongeza ushuru hata ndururu. We did not increase the taxes. Lakini tukawa na pressure ya kutosha kufanya maendeleo hayo yote. Sasa kitu imefanyika ni kwamba tulirudi pale pale ambapo tulikuwa. Sasa jamaa hana ujuzi. Yeye anaambiwa kitu vizuri kufanya ni kuongeza nini? Ushuru. Ushuru unaongeza hapa kila siku. Na uzee lakini ile nyungu inavuja. The pot is leaking. Hata kupata mruto miaka 100 hiyo ushuru ya juu hata kuleta mabadiliko. Hakuna mahali anaenda. Hakuna mahali anaenda. Yeye mazingira na wale wezi ambaye inaingia pande hii inatoka pande hii. Inaingia pande hii inatoka pande hii. Kwa hivyo sasa yeye hawezi kwenda mahali pengine. Tunaona amekoma pale. Kila kitu naona ni wizi. Juzi niongea juu ya mambo ya mafuta. Simuelewana? Sasa mwana mambo ya mtihani vile imekuwa. Mtihani imekuwa mbovu zaidi. Watoto wetu watakuwa na shida mingi zaidi. Watoto katika darasa moja wanapata grade 1 yote. Tumeona hiyo. Elimu kubwa. Hii serikali ya Ruto kila mahali ambao unashika iko inaoza. Tinga kecho boigo museneta kurase county ya Nyamira okongo mugeni ningaburira abange wesokya na boigo kweneke bunankweli kyabale asekya mekyo gya ODM okwana boigo nigo ainekya ogotenyora kwegesa kwa kyomo Gusii animono chinga kicho kwena na amabaga yemeremo ase serikali NNM kulende nigo airira okwegena asomora ibekya magya ODM Raila Odinga asokubatolia abakenya kurase mechando emenge anaitwa Ngere ambaye kule NSIS alikuwa namba 2 amefurushwa nje, hayuko kwenye kazi. Sisi vile tunazungumza hivi baba, kutoka hii kaunti yetu ya Nyamira hatuna PS hata mmoja, kitu ambaye haijawahi kufanyika tangu Kenya ipate uhuru. Lakini na hiyo ni kutoka kaunti ya Nyamira mpaka kule jamii ya Kisii ambao ni majirani yetu. Akina mama hapa ambao walikuwa wanaambiwa kwamba wao ndio watafaidika kwa hii serikali ndio wameteswa kuliko mtu yoyote. Vijana wetu hapa
ambayo waliambiwa kwamba bodaboda watakuja kufaidika ndio wameteswa kwa hii serikali kuliko mtu yote. Kwa hivyo baba, kama kuna watu ambaye wanataka tukombolee kutoka minyororo ya hii serikali ya UDA, ni jamii ya Gusii. Sisi tumeteseka baba. Hii serikali ya UDA kama kuna kitu imeletea jamii wetu ni mateso. Wakati mbolea ilikuwa inagawa kwa wakulima kule North Rift, magega yegati yabarayikurase kiama gya UDA gokora etare ya bene goika ase enga yo mukonyi bumugavana ime county ya Kisii amatukabwangoiga wananigo egati yaba MCA naboigo abamenyi kurase bunge ya Nyaribali Masaba babeire bagwesoke bene naboigo komochia egetambukirekyo okwana oyo ligeti Kerubo ase bunge ya Nyaribali Masaba asobocholi bwaeta Joel Onsare nigo agikeirege korekyo ase aganirie abarayikora sorgongo rwa Gusii anene county ya Kisii kweneke bunango korabale emirimo yabo boikiranu nabo igokoma umugavana Paul Simbara tichinga kichinyororo ase ogokora emirimo yaye. Abantu baminto na Kenya ngima igotogo kwana kugikiria engane yabete Jumamosi asomorisi oito Dr. Robert Munda agoteba ngatari no mogoko asoko bane gavana ya muberegete kurwekera chitaiga buno mo deputy governor o Paul Simbarati igotogo teba nga abantu baitu kero muntu nachorete Kerubo kiai abande bagachorwa bachumbe buno mochumbe obogirango mate bono ore chief whip tiakorega sia ya national government aeri baga abantu ba Kisii County nabo bakora imirimo yabo Simbata nyagutwara ribaga rigiya yo gukora imirimo n'ekisegi mambi na maragoba mwenzi mumanyete nga Simbagaba gisachorete tabwati a public service board bono nyebe clean press mbare ko mwari baga nere bange Kisii County abantu ba Gusii na barabanyore egetari cy'uburayi bwaye baramubekere segi mambi na maragoba. Omo women rep be county ya Kisii Doris Abuli nigagendete n'umurobelyo ye o charity mission ase atalira ensemo ya sosera yo gotoka imeyo bunge ya Nyaribali Masaba okwana nigo abaga kumurikira goseniga bakagukwanira igoro y'abasubati abo batayikeraniti kebongo cinga kiba gutibongwa nabayigo konyora abana abo bataligo kibatwara obulendi obuya kolende nigo anikyago kigoikya ebile ibosi we bunge asani kebuna niga bana bo babenete kulindwa ne serikali yete abantu baminto amatuka ali 16 GBV gachagete goro lero mnatu achirega igasosera se constituency yo mujumbe manduku igoto toko work together the office of the woman rep and the office of the MP kende nkiokere ekigale korwa setore we consult na keke morocherete manager ya yale gaiga egento kyangiro bwoba of late n'abantu bali mitu yabetekeraniti bakonyora abana abante bagoteka advantage y'abantu abikyagara tamanyeti kende umatana bengo umwana omukeliro ko muchenche nabukini okende ko mukolera oko muragiri umwana uri tamanyeti no muragiri esumu same case no munyina omuto yosaligete oko murangeri kwabwaneri ndasi uko mugorera kwanyora nko mukolero ramanganayo umusubatu yekaranyorira omwana mwokoragiri omwana uri mwogosibye omwana uri narwara omusubatu yobongo bwa yabotekeraniti nanyare kuira omwana uri nyagitari boneke kyagerire ginkogende bunge mbeke motion before the floor of the house naki abana aba bakonyoru ekyagera bono who should be responsible bona ne serikali abana aba basomi gubosa barwali gubosa bakorera ukeregento basa ne serikali ekyagera tali ogwancha kwabo mamo mwabo yo muto yotekeraniti agati bongo omwana yagatoka sense
Magega y'abantu bane goitwa asensemo ya marani nigo litkolia rero kinekyo kyabake gotegererwa ase kigambere kenene gya Kisii okwana kura sensemo y'abayigereri bo bwene bwa mwanya bantu baba bakumurikira amangana agati yabo ase okuborirwa kwabere gokorwegwa igoro yo kunganyirwa gwe kinekyo goche ase omuchyo Nairobi kolende gati ya maganyo ni gabere kago tuguterware ase ekinekyo kera kegotegererwa litkolia Alhamisi. Jina langu ni Rosemary Kirui, nafanya na Kenya National Commission on Human Rights. Sisi tuko hapa pia tukiwa kwa hii kesi ya the Marani 4 where mahali wamama 4 waliuawa, tukitetea haki zao na za familia yao. Kwa hivyo leo tumekuja kotini. Kulikuwa na kesi ya application, kulikuwa kuna ombi ambalo lilikuwa limewekwa la kupeleka hili kesi Nairobi kwa sababu ya threats ambazo familia walikuwa wanapata, na wakaonelea ni heri iende Nairobi. Na pia kulikuwa pia na ombi lingine la dhamana ibadilishwe, kwa maana the accused bado wako in custody. Baada ya kufikiria zaidi, kaonekana tufutulie mbali hiyo ombi la kutransfer kwenda Nairobi, kwa sababu wafungwa kwa hii kesi ni 16 na wote wako na mawakili. Kwa hivyo kuwapeleka Nairobi ingekuwa na gharama kubwa. Kwa hivyo tukaonelea hilo ombi tuliachilie. Ndio, threats zimekuwa, kesi hizo threats zote zimeripotiwa kwa polisi. Tuko na OB numbers. Kwa hivyo ilikuwa muhimu kwamba tuharifu koti kwamba hii maneno bado haijaisha, na kile tunapenda kuambia wale wako kule nyumbani kwamba tuachilie koti ifanye uamuzi, itasikiza na itafanya justice. Bonchereri sechiro ya Ikonge nigo bagendete kwerera asara enene gayo murero gusa echireyo okwana nigo bamuchire serikali ya county ya Nyamira asebaine kebuna nigo egari yabetegiye konyorwa elyo kolimia omurero yo konde nigo baboria baraikorwa Chinsa mechyo kwene kebuna ngo basira bali baba konyora amakongo. Mwichano mone sana kero murire tukuchimaga biashara birane bibe sana to around saa 2 na dakika 10-15 na renge nyumba yane ngagerwe semina nyumba chinyumba ngo ichire ono ya saa 2 kana nusu na 8 kango changanyora umuriro wa osoire kurwa sembege tu mattress magiga kuru kudem tumongira sokota unabara muno murai wabasaka agento ko kwane ngitangani egari yakete kurimia umuriro jabwate maji gajakera abana nki bararamite bakajurutama ekyagera yakete gechereri abana nki baguku egaje gero umuriro kubendirese. Sasa kitu tunaomba serikali wanisaidie. Sasa niko na watoto 3 wanaenda shule. Chinga kicho boigo yokoligia ekirogo kyobo seneta ime county ya Nyamira Adams Mochenwa nigo arobokonyi bwekishiringi kiribu emyemo asibalia banyorwa namabayo boigo nigamo cha serikali ya county ya Nyamira asogotabika emerobeli emekerano na boigo kwene kebunangwa konya bale abamenye bensemeyo chinga kiche bikorwa bunebyo kiti ya useneta katika hii county yetu ya Nyamira. Hapa leo nimekuja kwa vile nilipigiwa simu na wakaazi wa hapa Ikonge, wakaniambia wamepata mkaza wa moto, na mimi nikaona venye ni watu wa nyumbani lazima niwafike karibu katika hii hali yenye vitu zao ziliweza kuharibiwa na moto. Eric kibona bokoreka bantabwamo na atigire chiba sikoro kwa 100,000. Thank you. Egari y'umuriro
elie kolimio morero una nambire gukora investigation cyane ngora nyanya ari tugoika jaigete bwango se yanyore taribo omonto responsible asoko beke gari omurira amaguta oyore county treasury gawoneta rwobisi una tugukwana Hokwe murunganiani kwa kogendete koene kigwa kubwatikana na machibu ya matemwa KCPE ayo abaga kubwa bwangoiga abarikurwa sensemo ya Rift Valley kurwa asobomo bwa Kenya kwanza nigo bamuchirie omwaziri w'ekisemi Ezekiel Machogu Ombaki asogotakora emirimo yaye bwikiranu nabo igo kumugania wetigia emirimo kurende nigo barure okubolya buna matemwa yo KCPE abekago charukigwa buya na Kenya mzima wanalalamika kwa mambo ya KCSE watu wanaona KCPE. There is a feeling that KCPE was not fair, was not credible. This is pure shame for our republic and for our education system. We cannot accept. That was the essence and haste ya Machogu kuharakisha hii mtihani mpaka ni kama walilazimisha walikuwa na mark wanafunga macho na kumark tu na kuassume hii ni 83. Now we are shattering hopes of our young children. Wazazi wanalia. Tuwezi kuwa na mtihani ambayo watu hawaelewi matokeo inaenda namna gani. Mwaka jana tulikuwa na mambo ya ish mtihani ya form 4. Tukashinda shule imekuwa number 1. Hii shule imetokea wapi julikani lakini ikawa number 1. Mara hii imepatikana suliona mambo yake. So tafadhali tumfanye Chikosoli ase okurwanirira egekombe kia Nyakoe Youth nigo chabete chigwika omoelio aboritko ligoro kulende asensemo yabagosoli ba Kyoge FC babete bakwenyorera obubwi magega yogo ikora etimu ya Kanunda FC. Samari tango eno kumose Kyoge captain kwanza kabisa ngote basante kwa mweshi otokonyire sana otorusirare abane kunanga nto yoga tukara sabe gali otokonyire sana talent nerema ruro maige talent nero nandi abantu bande banga bunere bachama babwatane bato support na bato appreciate macha koire gekombe kitari rais imekuwa ngumu challenge yabeire noko tema konyora ntubwati bikoro to biatano kire ntubwati mondo gotokonya. I didn't expect what I saw today. Etano diabeng yamono. So you are motivated one I think I'll be doing every year. And not even every year, I'll doing it almost quarterly. Yeah. Whenever they close the school, I will need to get them bank of tournament mneiga. So tanyara kukuze vipaji. Mwanchi umuriyerere akorwa soroboti oruwe chigosoli nigo na ikiro moeli ogwamangana maya asebirebiga kulinde toskatonyegera ekoraga ensa eyemo ayona mange na nyara senchira yobekiranu nabakwenda kutubwatia sinsemo chiche mitandao sinsemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabaga sinsemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asinsemo ya website nabakunya wetera www.ndizitv.net mega kamera soko nikimna ebichana bageliyogire gwekera sole asenchira yabene nerenya nchama Abigail Tariane Fridah Kerubo enda gutwara obuligelyo byemige tasenikia Ndizi TV. Ndizi TV Ubwansu Gusii.
bitume bimbya meti bono nari twari gutwara ligesa ligiye sengenje mbura nero ubuye bitakabike omongi na baskaria ngatuma ite na chiri kuri bitume byao mbya meti arafu makonda utagutiga gutena kina abugire kona gote kiga nabo getema mbya bya chanchiru amakonda achira kuri bituma ubukende bano no bwachira makonda imogete Kerubo kende boka binalina makonda akoimuka nari akoimuka one siri ne omongi na baskaria ntagete toimoke mapema kenda etuke kurukunga enokem agrovet ego wanyeruka enokem agrovet ego toko mochubo songa no konyora mariogo aya gwita mako